umuhuzabikorwa M23 cyangwa se FC23 uwo bita Corneille Nangaa ageneye ubutumwa bukomeye ubita Antoine Felix Tshisekedi Chilombo. Ese bigenze bite? Nyuma yuko uyu mugabo yishe abaturage benshi muri Masisi, M23 abayobozi babo bamaze kuba bafata umujinya bararakara bavuga ati nubundi kibyimbye kimeneke, uyu mugabo nta mpamvu yo kumutinya, tugiye kumwataka tumuhereye mu mizi, tumuhere hasi, tumuhere hejuru, tumuzonge noneho ayoberwa ahantu aciye cyangwa se ayoberwa hanyura. Ndaje nkugezeho ubutumwa uyu mugabo bita Corneille Nangaa yaje kwagenera Antoine Felix Tshisekedi Chilombo, perezida w'igihugu cya Kongo. Turavuga twekeze mu gihugu tuvango twekeze Kinshasa nyuma yuko imaze kubona yuko abasirikare bayo bananiwe, ikabona yuko nta buhanga bafite ndetse n'ubutasi bwayo burimo baragenda bubaha amakuru apfuye, baje kwa biga amayera agiye akomeye. Ndaje njya kugezaho 5 kuri 5 nyuma yuko M23 ibice byose yagiye yigarurira. Kinshasa yagiye yiga uburyo bwo kugenda icengera abaturage, igenda basesekamo utuntu tw'uduceri cyangwa se utuntu tw'udolari kugira ngo batandukire bange abasirikare M23 ba M23 babezwa mu tutu. Ndaje kugezaho 5 ngo ese nibandi babiri inyuma, ese uyu mugambi wacujwe nanjye cyangwa se wateguwe nande? Ndaje kugezaho 5 kuri 5 ariko mana Yesu zingubeje. Umuntu bita Evariste Ndayishimiye mu gihugu cy'u Burundi, uyu mugabo ntago ajya yiburira, uyu mugabo ntago ajya yibura, ntibibaho. Uyu mugabo yamaze kubasubiza abatavuga rumwe n'ubutegetsi, bamaze kumubwira yuko muri yuko mu makuru nabagejeje namubwiye yuko abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi baje kubabwira neva yuko atazigera atsinda amatora. Uyu mugabo yaje kuba basubiza mu burakari bwinshi bukomeye cyane, aza kuba basubiza n'imvugo yo kwishongwa. Ndaje mbere kugezaho 5 kuri 5. Noneho reka nkubwire ikintu kibaye muri iki gitondo cy'itariki ya 10 z'ukwezi kwa 5 mwaka 2026. Muribuka ko amakuru twabagejeje hejuru twababwiye uburyo Tshisekedi yisha abaturage hariya muri teritwari ya Masisi muri ka gace ka Kibaya ndetse na Ngungwe. Muri M23 yagiye noneho bita Tshisekedi yoherezayo drone zagenda zitwitsa abaturage. M23 mu burakari bukomeye ahasaga ku isaha y'isa 11 n'igice, nta nubwo yabahaye kuryama, nta nubwo yabahaye gutuza, yamaze kubihorera abaturage bayo ku buryo bukomeye cyane. Ariko yabibabwiye umuvugizi wa M23 bita Lawrence Kanyuka yababwiye amagambo akomeye avuga yuko ibi bintu bakoze niba Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta kintu ikoze bo bazabyikwa ku giti cya. Ibi ngibi nibyo baje gukora, baje kwa baguhanira umurundi. Ndaje mugezeho operasiyo idasanzwe yayobowe na Sultani Makenga, umugaba mukuru w'igisirikare cya M23. Turongo twerekeze ahangaha muri teritwari ya Uvira nyuma yuko M23 ibonye insinzi ikomeye cyane, twakita ikomeye, ikaga ku ntwaro zikomeye cyangwa se Arsenal, ubiko bw'imbunda z'igisirikare cy'u Burundi cyari cyaramaze igihe kigenda gisuka hariya muri zira nkengero, muri zino nkengero zerekeye umujyi wa Uvira. Ahangaha ikintu yita M23 za mbunda yamaze kubitangira kuzikoresha papa. Abana ba M23 ba Special Force batangiye kwa bagenda bacuranga ikintu bita umututu w'imbunda. Abarundi barimo rakubitwa n'ibikoresho byabo. Ndaje bikugezaho 5 kuri 5. Ese operasiyo idasanzwe muri Uvira yabereye hehe? Ese ni bandi bayobe? Ndaje bikugezaho 5 kuri 5. Tuvuga ngo twekeze mu gace ka Kabunamba ahangaha imbere y'umupaka wa Kavimvira, naho ni muri Uvira. Ahangaha hamenwe ingabo nyinshi z'abarundi bivuga yuko zahawe bitwaro bikomeye cyane ndetse n'imbunda ndetse n'amadrone yo kugenda guhungabanya umutekano w'ibirindo bikomeye biri hariya muri Prezero by'ingabo za M23. Ariko ibingi ntabwo byaje kuba biborohera. M23 nta operasiyo gusa iri bagenda ihuhaho nyuma yuko bamenye yuko bano bagabo nta mbabazi bafite, nta mpuhwe bafite, nabo bamaze kuba barakara bafata umujinya. Reka mbanze suza abantu bagiye badukurikiranye nanabifuza icyumweru cyiza, abantu bari ku isi yose bigiye bitandukanye, cyangwa se banze mpere mu gihugu cyacu cy'imisozi igihumbi cyiza cyane. Ahangaha mpere mu majyepfo, mu majyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, mvuga ngo icyumweru cyiza kandi amahoro y'Imana bane namwe, ibyo murimo byose mubashe kuboneramo umugisha. Njye muri Afrika y'amajyepfo, Afrika y'amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, mvuga ngo namwe icyumweru cyiza kandi muhaye muronke mu byo murimo byose. Tujye bwibwota amase cyangwa se hirya y'amazi magari, ibihugu bigiye bitandukanye, twavuga nka za Sweden, za Germany, za Belgium, za France, za Turkey, aho ngaho hose, za Italy, za Britain ndetse na za Hungary. Nabonye abantu muri Hungary bagenda badukurikiranye 5 kuri 5 n'abatera jambo sana babwa ngo Imana bane namwe, abantu bari muri za Luxembourg, abantu bari muri za mu Busuwisi, abantu bari muri za Czech Republic, abantu bari muri za Pologne, babwa ngo Imana bane namwe kandi namwe mu gihe cyumweru cyiza. Abantu bari muri Amerika twabibagiwe aka kanya bo n'injoro, ubu ngubu bamaze bamwe baragenda bataha bava mu tuzi, abandi bagenda bagira, ariko ntibikuye uko abandi bajya gusenga amasaha, bajya gusenga
za ninjoro mbabwira ngo na abantu bari za Tennessee, abantu bari za Texas, abantu bari za Maine, abantu bari za Philadelphia, abantu bari za Michigan, za Boston, za Los Angeles California, abantu bari za Las Vegas, abantu bari za Washington DC, abantu bari herereye ahangaha hose mu bice bigiye bitandukanye bya state za Amerika ndetse na za Mississippi hose, babwira ngo mugire icyumweru cyiza kandi namwe amahoro y'Imana bane namwe. Twebwe abantu bari muri Canada, muri states zigiye zitandukanye, twavuga nka za Vancouver, za Montreal, za Ottawa, ahangaha za Quebec ndetse na za Alberta hose, mbabwira ngo amahoro y'Imana abane namwe kandi namwe mugire icyumweru cyiza. Abantu bari muri Aziya, muri za Thailand, muri za ahangaha muri za Philippines, muri za Indonesia, abantu bari muri za Kazakhstan, abantu muri za India, abantu muri za Russia, za China, aho hose abantu bari muri za South Korea ndetse na Saudi Arabia na Qatar, aho hose mbabwira ngo amahoro y'Imana abane namwe kandi namwe mugire icyumweru cyiza. Ku bayisilamu mbabwira ngo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ubwo sinzi ukuntu babivuga, ubwo nuko nguko jewe bategura amakuru ugiye kuyabagezaho. Ni Chris, mbahaye ikaze kuri Chris Empire. Nyaboneka reka ntangire mbabwira ikintu cya like, nuko nkandira ukanayike gusa kuri karakano kameze nk'agakumi gusa ukaba uteye inkunga Chris Empire. Kandi ikindi ikintu utaruzi iyi like imba mbasaba bidufasha kugira ngo YouTube iduhere recommendation, amakuru yacu abashe kugera kure cyane, yihute nyine agere ku bantu benshi cyane ku isi. Ikindi kora subscribe ukanda kukazajya kugira ngo update zaje kugeraho 5 kuri 5, ukande share ndetse na comment kugira ngo ibindi biganiro byose bizaje kugeraho 5 kwa 5. Tudatinda ka turambure amakuru yacu hano kuri Chris Empire. Icyo musawe nukuntiza amatwi ibindi ngiye ukabindekera nkuzaniye amakuru atayivumbi. Nyuma yuko leta Kinshasa yisha abaturage ara muri hariya muri Masisi, ibi ngibi byaje kuba birakaza abarwanyi cyangwa byaje kuba birakaza abayobozi ba M23, harimo n'umuhuza bikorwa wayo ubita Colonel Nanga. Uyu mugabo yaje kwa arakara mu magambo mu marangamutima menshi cyane, aza kubagenera umugabo bita Kisekedi ubutumwa bugira buti wowe bita Colonel Nanga yandikiye urupapuro arwandikira leta Kinshasa barugeze ku mugabo bita Antoine Felix Tshisekedi Chirombo uyoboye igihugu cya Kongo. Ibi bibaye nyuma yuko hasohotse amafoto menshi y'imirambo y'abaturage bicu hariya muri teritwari ya Masisi ka gace ka Ngungu ndetse na Kibayeho, bivuga yuko uyu nguyu Kisekedi yari yamaze kutoza amakuru bitewe n'inasize zipfuye cyangwa se bitewe n'abatasiye batazi gutata, bivuga yuko igisirikare cyane maze no kukinenga yuko atari igisirikare cy'ikinyamwuga nkuko yagiye abyivugira. Baje kuma amakuru apfuye bavuga yuko abasirikare ba M23 bahari ndetse n'abayobozi baho, aza kuba yohereza drone ziragenda zirahusha zigwa mu baturage ziyica imbaga y'abaturage. Bivuga yuko ahanga rwose habaye genocide bita Antoine Felix Tshisekedi Chirombo. Ibi bintu bidakwiye. Umuvugizi cyangwa se umuhuza bikorwa M23 bita Colonel Nanga yabwiye Tshisekedi aramubwira ati nyaboneka ushaka ukungiye kwivuga niko yabivuze ku izina ry'Imana, nta kintu mbeshyaho pe, nta kintu mbeshyaho nge ntabwo nzi kubeshya cyane yuko buriya abantu banje baba bakeneye amakuru y'ukuri, nayo ngomba kubaho. Uyu mugabo yaje kwa mugena ubutumwa mbwa yuko ati Tshisekedi ingoma yawe yarangiye, niba utabibona ushaka ahantu cyangwa se ushaka waba utigita cyangwa se utereta ahantu hungira, ati kubera ko turakuziye, ati twamaze kubona yuko ibikorwa byawe ari byo kumara abanyekongo bose muri sange, ari ibyo kuba wacamo igihugu kumo kabiri bitewe n'imiyoborere yawe mibi. Uyu mugabo rongeye amagambo akomeye avuga yuko ihure M23 cyangwa se AFC23 nta na rimwe rizigera zihagarika kurwana, cyane yuko rirwanira ukuri, rirwanira abaturage b'inzira karengane. Arongera amubwira ikintu gikomeye cyane, aramubwira ati niba utarabibonye ibi ngibi ntago tubikoze ubwa mbere, twafashe umujyi wa Goma 2012 mutwizeza kuba mwaduha ubuzima gatozi, murangije murabutwambura muratumenesha. Tubibutse neza buriya M23 2012 yamaze kubifata umujyi wa Goma, barangije bayizeza kuyishyira mu buzima busanzwe, barangije bayaka umujyi wa Goma bayagana n'umujyi wa Bukavu. Irangije bamaze kubibakora abo ngabo barabamenesha, bamwe baza mu gihugu cy'u Rwanda abandi bajya mu gihugu cya Uganda. Ari nabyo byaje kuba birakaza uwo bita Colonel Sultan cyangwa se General Makenga, aza kubagarukana umujinya. Aka kanya tuvugana arimo aragenzura kimwe cya kabiri cya Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Urumva rero ko ari ibintu bigenze. Arongera amubwira ati nta mahoro y'umunyabyaha n'ahantu hose uzajya uryama, niyo wajya Burayi niyo wahungira Burayi dushobora kuzagusangayo mu bitekerezo tukakwicirayo kubera ko ntacyo umaze, nta n'ikintu uvuze imbere yacu. Ibi ngabi bivuze nyuma yuko hasohotse aya makuru yo muri Masisi. Nyaboneka abaturage bo muri Masisi barashize pe,
abaturage bo muri Masisi barashize, nuko buriya biba bitemeye gushyiraho cyangwa se kudarapa aya mafoto. Urebye wareba ukuntu Tshisekedi ibintu yakoze, wareba yuko uriya mugabo ari umusazi, ntabwo ari ukubeshya pe. Umuntu muzima ufa amaraso nk'undi ntabwo yakorera ibintu umugenzi we nka biriya. Ngayo nguko rero uyu mugabo yaje kuba agenera ubutumwa Tshisekedi amubwira yuko agomba kuba yakwiruka intebe ya Kinshasa akaba yayiva. Ibi ngibi biracira amarenga yuko M23 yamaze kuba yakwiyemeza yuko nyuma y'umujyi wa Uvira tayari izahita yambika ijya Kisangani naho ntabwo bimeze neza. Bivuga yuko M23 yamaze kuba yagiraho 5-5, aho ibintu byamaze kuba bigenda bidogera, bivuga yuko rwose abasirikare ba Tshisekedi bagenda basahura bakica bagafata ku ngufu abagore muri rusange. Reka twanga twerekeze ahanga ku mugabo bita Neva. Reka tubijyanire n'inkuru. Kinshasa nyuma yuko imaze kubona yuko igisirikare cyayo kitameze neza, ndetse na Antoine Felix Tshisekedi Chirombo igihugu cye kitameze neza, ndetse n'igisirikare kitameze neza, uyu mugabo yamaze kuba yigamaye bitewe n'intasize zimwigema yo kugenda ziha amafaranga abaturage baho M23 iyobora. Bivuga yuko ahantu hose M23 iyobora ndetse na Twirwaneho, leta ya Kinshasa irimo yagenda ishaka uburyo kishuka abaturage kugira ngo bigaragambye, avuga yuko Twirwaneho na M23 nta kintu bamariye. Noneho FARDC wazarenda Abarundi, FDLR ndetse na za P5 abo bose bafatanyije Abarundi abanyangora, none babone bajya mu bice M23 irimo iragenda bitewe nuko abaturage batumvikana na M23. Ibi byaje kuba bitohozwa n'intasi zikomeye cyane za M23, aho zamaze kuba zibona yuko ubutasi bwa leta ya Kinshasa nta kintu birimo buramara. Noneho baza kuba bigama baravuga ateka tugende duha amafaranga abaturage, noneho bagende badukorera akazi, bagenda badutata aho M23 irimo iragenda igera, ndetse n'abayobozi babo ibyo barimo baragenda bamuvinga. Binavuga yuko ahangaha muri bano baturage hari abamaze kuyacakira da. Buriya abantu bose imitima yabo bose ntago ari imwe, twese ntago dutekereza kimwe. Hari umuntu ushaka kugwa diru ukayanga, undi akayemera bitewe nuko abaye cyangwa se bitewe nuko abyumva. Ahangaha mu baturage bagiye batandukanye bamaze kuba bagenda bacakira ayo madolari ya Tshisekedi kugira ngo bagende bamutatira, aho abayobozi ba M23 bakorera inama, ndetse n'aho abasirikare ba M23 barara, ndetse n'aho abasirikare ba M23 intambwe yose batera babishyikize leta Kinshasa. Ari byo murimo muragenda mubona bimo bagenda bigira ingaruka, drone zigenda ziza umunsi ku munsi zigenda zurusha, bitewe nuko abaturage bagenda batanga amakuru apfuye. Binavuga yuko mu gisirikare cya M23 cyangwa se mu mutwe M23 wo bita Tshisekedi yamaze kubashyiramo inasi zikomeye cyane, ariko mu butegetsi bwa leta Kinshasa naho bikavuga yuko M23 yamaze kubishyiramo inasi zayo zikomeye. Andi makuru cyangwa se izindi update zaraza guturuka kuri iyi nkuru, andakavangimo amakuru yaje kumbwira yuko iyi nkuru tuzaza kuyikora gatandwa ko nagiye ngombe nyibabwireho mumenye yuko bita Tshisekedi none yamaze kuba atakariza icyizere cy'igisirikare, ahubwo icyizere gifitiye abaturage bamaze guhabwa ubuzima gatozi na M23. Akugurumva bishoboka Tshisekedi we umva ntabwo byashoboka rwose. Naba nkukuriye inzira ku murimo ngiye nka Chris Empire cyane yuko rwose ntarya imboga cyangwa se cyane yuko ntarya ruswa. Reka tujye ahangaha. Neva umugabo mu gihugu cy'u Burundi byagenze bite? Neva mu gihugu cy'u Burundi yaje kwasubiza abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe. Ibi ngibi banyuma yuko abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Neva bikokoye bamusubiza mu magambo akomeye, bavuga yuko rwose n'ibyo yakora byose, ibyo yagenda hindura atazigiye atsinda amatora ateganyijwe umwaka wa 2027 ubwo n'umwaka utaha. Neva rero yaje kuba basubiza mu magambo y'ubwishongozi, ababwira yuko Sibomana yatangira avuga ati yagasha ngo neko cyangwa Sibomana. Urumva rero ni ibintu bitangaje. Kamanda fata ko mazi nyamuneka, ibintu ntabwo biba byoroshye. Aya makuru uyavuze gake, uyavuze uhubukagurika ntabwo byaza kuvamo. Uyu mugabo bita Neva yamaze kwasubiza abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi, ababwira yuko agomba kuzatsinda 99% akabura inota rimwe. Ibyo bihera kuki? Abihera uburyo ki yaje kuba yishingiye igisirikare cye ku ruhande. Amakuru aturuka mu gihugu cy'u Burundi bivuga yuko uyu mugabo ibintu byose yamaze kuba bikira ku murongo, yamaze kuba bitegura, yamaze kuba ashaka abatasibe, yamaze kuba ashaka abasirikare bazamurinda mu matora, yamaze kuba ashyira buri kimwe cyose ku ruhande kugira ngo uriya mwaka uzaze yariteguye neza cyane. Yamaze kuba agenda ashyira ku ruhande abatavuga rumwe n'ubutegetsi, twavuga nka minisitiri yagiye yirukana, twavuga nk'abasirikare yagiye ashyira ku ruhande, abo yagiye afunga, abantu benshi bagiye batandukanye mu buyobozi yayoboranaga nabo yagiye abahindura
umwe kuri umwe. Bivuga yuko uyu mugabo yaje kubasubiza abantu batavuga n'umwe n'ubutegetsi, aza kubabwira yuko rwose amatora yiteguye neza ndetse ari nabwuma agomba kuzatsinda amatora ateganyijwe mu mwaka wa 2027. Ibibaye nyuma yuko mu gihugu cy'u Burundi uyu mugabo atarimo arumvikana n'umugabo mukuru w'ingabo ubita General Prime Niyongabo. Bivuga yuko nawe yamaze kubafata uruhande avuga yuko atagomba gushyigikira umugabo bita Evariste Ndashimye cyangwa se ukunze kwita General Neva. Bivuga yuko ibikorwa bye byo kugenda afata amafaranga akuye mu gihugu cya Kongo kandi mu by'ukuri abasirikare barimo barahashirira, ibyo ngibyo bitimo biragenda bimuteza abantu cyangwa se birimo biragenda bituma atumvikana na bamwe mu bayoborana nabo by'umwihariko mu gisirikare. Reka tuvuga ngo tujye muri karo gace ka Uvira, muri teritwari ya Uvira. Reka tujya muri Masisi M23 nyuma yuko mu burakari bwinshi bukomeye cyane kuri itariki ya 10 nshaka mu ngiye tuyikurisa ari gutya tuyiteresa ryo tukubeye ko irayikwiye pe, kubera ko irayikwiye cyane rwose. Nyuma yuko leta ya Kinshasa yishe abaturage, Antoine Felix Tshisekedi akamara abaturage ara mu teritwari ya Masisi, M23 yaje kubikwicira ikintu bita Barundi, iza kubikwicira ikintu bita FARDC, iza kubikwicira ikintu bita P5, iza kubikwicira ikintu bita FDLR. Ahangaha ibintu byabaye muri iki gitondo cy'itariki ya 10 mu rukera, nta nubwo yigeze ibaha nama, nta nubwo yigeze ituma baniborosa, nta nubwo yigeze ituma bafata n'amazi ya mu gitondo. Reka nyuma y'amakuru y'intasi zikomeye za M23 zamaze gutoza yuko abasirikare bamaze kwimena umunsi ku munsi, bategereje ko bucya bakajya kugaba ibitero muri tuduce twa Ngungu ndetse na Kibaya. Bivuga yuko ahangaha abatoza cyangwa se abashinzwe kwiga urugamba ba M23 bamaze gutoza amakuru, bamenya yuko bano bagomba kuba bakwataka M23 isaha ku isaha. Niko kubasanganira barangije barabaribeta, bakwicira ikintu bita umuwazarendo, bakwicira umu P5 akatuvuga na leta Kinshasa ishobora kuba iri mu marira akomeye cyane. Ariko ntabwo mwajya mu marira kubera ko namwe bari abaturage mwishe, bari abantu bari bakeneye kubaho kandi bari bafite ubuzima gatozi bwabo. Urumva rero abasirikare banyu yaba ku gihugu cy'u Burundi, yaba ku gihugu cya Kongo, yaba kuri P5, yaba kuri FDL ndetse na wazarendo ndetse abanyangora abanyatanzania nabo bose bamaze kuba bagenda mu kintu gitero gikomeye cyane. Bivuga yuko cyayowe n'umugabo bita Sultani Makenga nanamukurisari, umugabo ucitse urupfu mu minsi igeze kuri 3 ariko akaza kuakora ibintu bikomeye cyane. Reka tuvuga ngo tujye mu mujyi wa Uvira. Muri teritwari ya Uvira twabagejeje amakuru avuga yuko izi ngabo za M23 cyangwa se umutwe M23 waje kuufata icyo bita Arsenal, ububiko bw'imbunda bukomeye cyane. Bivuga yuko izi mbunda mu makuru aturuka mu gihugu cy'u Burundi ni za mbunda ubigi bwaremereye igihugu cy'u Burundi kugira ngo bazazifashe uburyo kibazatera igihugu cy'u Rwanda. Ariko mu by'ukuri abarundi bamaze kuba bagenda basoyongeraho bakuramo zimwe kugira ngo baze guhangana na M23. None nazo bamaze kuba bazicakira. Abana b'inaza Sarambwe bamaze kuba bazicakira rwose. Ibi ngibi ntabwo bihagije. Ahanga mikano gace ka Kiriba ndetse na Runingo na hano muri misazi ya Mitamba, ahanga M23 yagabye ibitero karundura, yagabye ibitero bikomeye cyane bitewe n'abatasi bayo baje kuba batanga amakuru bavuga yuko isaha ku isaha bakwataka. None umugabo bita Sultani Makenga ahago ahead special force ya M23 iza kuba yimanukira ikora gatero gakomeye cyane. Ahanga bivuga yuko abarundi batakarije abasirikare bakomeye cyane ndetse batakariza n'izindi ntwaro bari baje bitwaje. Bivuga yuko abanga baje kuba bashukwa n'igisirikare cya FARDC cyaje kuba kibabwira yuko M23 mu mihanda bagomba kunyuramo nta irimo, ahubwo yo bategereje ku musozi. Noneho baza kuba bagenda basanga ambushi ndetse na barriere ikomeye cyane mu mihanda igiye itandukanye hano muri Kiriba. Baza kuba bafatwa amatekwa, abandi bagerageje kwiruka baza kuba babarasa ku mitwe, barabajanjagura ubwonko babushyira hasi. Kadusoreza amakuru hano muri gace ka Kabunambo, special force M23 ije kuba yihimura ku buryo bukomeye cyane. Ahanga abarundi bari baje kuba bakora operation idasanzwe ku itariki ya 7 ndetse n'itariki ya 8, ubwo ni iminsi birishize baza kuba barwanya na M23. Bivuga yuko bagiye banafata uduce tugiye dutandukanye kwa hano muri Kabunambo. Bivuga yuko ahangaha abarundi nyuma yuko bambukije ingabo zikomeye cyane hano ku musozi kuri no mupaka Kavimvira, M23 yaje kubibagogera iza kuyiga ibitero bikomeye cyane. Ni nabyo byaje kuba muri iki gitondo cy'itariki ya 10 z'ukwezi kwa 5 mwaka wa 2023 w'icyumweru cyiza cyane. Izo rero byutse biva, ariko mu by'ukuri M23 abangaba ntabwo itumye babona n'izuba rya kabiri, itumye ibakatishiriza indege bajyana iwabo wa twese cyangwa se iwabo w'ikuzimu, biterwa naho umuntu azajya. Ibi ngibi rero operation idasanzwe iyobowe n'umugabo bita Sultani Makenga bimaze kwemezwa binashyirwaho umukono n'umuvugizi w'igisirikare cya M23 bita Lawrence Kanyuka, avuga yuko ingabo ze zabo zamaze kuba zigaba ibitero mu gace ka Kabunambo ndetse ziza kuba zitsimbura abarundi wazarendo FDLR ndetse n'abanyangwa n'abanyatanzania bafatanyije
n'aba P5 abo bose baza kuba bahabicira bahakura muri kano gace ka Kabunambo. M23 ibice byose bya Uvira ime agenda ibikuramo biteganyizwe yuko uyu mujyi wa Uvira uzajya kuba warwanwa cyangwa se imirwano izabera mu gace ka Uvira nta barwanyi na bamwe cyangwa se nta coalition imwe izabiri inyuma M23 mu gihe M23 ariyo zaba iri imbere ndani y'avance. Yes, amakuru nabifitiye yarayongaye nyaboneka. Amakuru nari mbafitiye yarayongaye kamubwiye ngo niba ugeze hano ari ubwambe mwamarira yika utanga reka kari ibintu byoroshye. Niba ubona amakuru nayakugejeho neza wakoze reka kugira ngo YouTube impere recommendation amakuru yacu abashe kugera ku bantu benshi, ukore subscribe ukane no kukazogera kugira ngo izindi updates ziza zikugeraho 5 kuri 5, ukore like ukore share ndetse na comment kugira ngo ubashe kumbwira ikintu nzajya mpindura cyangwa se ushobora kunyandika kwambwa ati hindura bino bintu kuvuga gutya na gutya nanjye nkabikurikizaho ugasanga ugije amakuru neza 5 kuri 5. Reka mabwa ngo mugire icyumweru cyiza abantu bari mu misa, abantu bose mwagiye gusenga munadusengere, twego twatuzeni cyane muri studio kugira ngo tubagezeho amakuru. Niko kazi kacu, ariko natwe ntabwo bitubuza kuba twagenda twegera imbere y'Imana babwanga amuhe Imana bane namwe mu byo murimo byose ndetse naho muri mose. Ciao ciao nakagaruka.